Jadi kalau membaca Al-Quran memang diperintahkan untuk kita melagukan Al-Quran. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Bukan golongan kita, kata Nabi, orang yang tidak melagukan Al-Quran. Jadi boleh melagukan, bahkan dianjurkan. Jadi jangan seperti membaca biasa, bacaan biasa. Kalau kita baca Quran diperindah. Zainu aswatakum bil Quran. Perindah suaramu dalam membaca Al-Quran, kata Nabi. Nah, melagukan Quran memang juga tidak boleh sembarangan. Ada yakni kawaid, kaidah-kaidahnya, itu pelajari, ya. Tidak boleh melagukan Quran seperti melagukan lagu-lagu yang lagu-lagu kemaksiatan. Seperti saya pernah dengar solawat jemaah, itu lagunya lagu kereta malam. Ada lagi solawat Tom Hiho, lagu India. Ada, itu tidak boleh jemaah, tidak boleh. Termasuk melagukan Al-Quran dengan lagu-lagu seperti misalnya lagu baca Al-Fatihah, lagunya Begawan Solo. Alhamdulillah Rabbil alamin. Itu melagukan hal-hal seperti itu terlarang. Jadi ada kaidahnya.